Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji, melanjutkan di surah At-Taubah ayat 48 halaman 195 juz 10. Pada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran, pertama sekali yang belum subscribe, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Membaca Iqra. Jadi disimak tanda panah yang hitam ini biar mudah mengikutinya agar tidak kesilapan dan kejanggalan waktu membacanya ya. Disimak sama-sama, kita belajar mengaji pakai irama pelan-pelan ya. Baik, untuk menghematkan waktu langsung saja kita mulai membaca ta'awudz ya. Dan ini video tidak panjang, kita baca cuma satu halaman aja, jadi disimak betul-betul. Kita belajar betul-betul di bulan suci ini. Semoga apa yang kita baca menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Baik, langsung saja kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta, kita ulang, wa qallabu lakal umur hatta al-haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون صدق الله العظيم.